Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Kaseng ki SU Central Body kalakin mau kerpangi kasngi jingklat basis pa aprap kundai snem jong us tirot sings kahima nongklau ha gajaka balashna kerpang daka ki SU hamadan yoreng hem laj umkra. Ya umot Bashir Nyeng jeng utirot sings la sumar sukhe daka ke SU hi yathu uba Donald V Thaba General Secretary ka KSU hababu sentiu kerpang ya ute us bakrau kari khasi. Uba Donald V Thaba haba ai khana lingkot ya utirot sings bat ki kampen roy ha kate ka jaka daka senghi kadai shiphouse nem nadu balabu ya ute uman. Kumba kaseng kejukan mau ya unong yalam kari khasi namar ki kamlen ladi ya kejat benriu kum ta keseng ke yeng ke yakun ki mat jong kejat benriu kum ka ILP ke MRSSA na ke sarkar banong kesti ya daya ke jingwan rung upoi shisngi dang ha ki khendiat sngi keseng kelai khun persha ya ke sarkar ha ke jingnet khenra kon ne ki sirnon ki bambyang haba ki wan trekam ha ke jela penban ki pulit sarkar ki wan ki thwen ya ki dekhot keseng ya thu uba Donald V Thaba ha ke jing pendik jong ke sarkar ya ki dekhot keseng da ke bakem bat pengat mokot duma keseng kam tieng kam smith ya tu ba Donald V Thaba wat hadin u MP Rajya Sabha u Rakesh Sinha u balapun ya ki dekhot keseng ba ki dei kiseng ba persha kam penroi bat ba wan ra jing ye pher jingmun henrei nakaliang keseng kam pendem Mundur Bashir Nyeng jong paem tirot sing menta kesngi kaladap ship house nem tenti bat house sama raja kat saw kat nyau tarik naitung habo ke jingelam jong buba Daniel Kriem berba August Jerwar ke KSU haba ka pek ke pai ke UI bangi duna palak kita ki mot jong ki reu krau ki jongi hawat umat jong paem tirot sing udan ramai rang bamun syau dan tanggadur lani manyong ke pareng bas berkemjurung boy bas udan ubalatai ke KSU jiau circle lantai bo NSE Stadium bat idan kimot hangti po state central library badan kimot waktu bat tirot sing yang nang ba patugan sangma dan Indira Gandhi dan Subhash Chandra Bose dan Mahatma Gandhi kebelalang penban mendai kum ke jaka jom diri krau rega long penban kum kata kalum cipta lan ke graveyard balapa ke KSU kolektor sekui kiwi gislong sekui jaka kan pengilai niui bah kanu kanu ke jelah kanu kanu ke cek riu hidan baik kita kimot jom diri krau baka KSU ka sodai bangin penyang ya umat jong payam tirot sing ya umat jong yang lomba bat kui giriu krau kelang baka jack benriu kan song sngan ya baka i kerja yang tinang ni kan i ya tirot sing bakan kan mau ya kata legacy dan kata jingele kejingnya kun ke jong u naka benta ka dauba kariu ka jack benriu ya kan mau akapor bengi penyang ya kimat giriu krau udon utau wei ba ilaban bagi pai ba yang riu sampang uang ba hanang yaki mot jong kiru kra ki bamanswa jadi cek riu ke pamler nomor ba supai din ke supai bi sedien andre kalong epi gidon bagi kiru sampang kiru kra ki boong balada repeat yang history kemudian dei ke jingma ka jong ki baling penyang uni umot amdei tamangi penyang bersalam yau pai emti rosing andre ngi penyang ru yau ni umot bonlok kom kata ka jingitai dan for educational purpose nomor bah dibriu ki yang tinang ni tang ki pordo persam jongi ndri ki begi jep riu ru kin bo ka jingteli uai utai briu baling penyang ni umot bat lengba kan ke juk teknologi menta da ka besok bila berdip sepang jong upai emti rosing cek pendiriu ke jungi kila pun kita ke scholars kila dan ki spa ki hajar lut ki bala wajib tip ki bala le research pang kajing yak lenti jung tirot sing ngakan mau dengan asumsi ba dang hakini ki kendiak panai ba kadang ke delegation ke bemi langin pa jelam galia bani pli umat anti pori Bangladesh ber ka asumsi ham tu ba kila pen nalor haba ki pli umat jung tirot sing kila pen herdor jung tirot sing bila ong saranda ahmad jong kata ka isin dia company lan kata ribila ngalong ye pi ba menswa kibor ngender kibor kana sabar ila penterha ila penrekang par yu paem tirot sing menta pada kita giru sempang le jep riu ila penrekang par biang ya kanam ka burom jum tirot sing da ka boong ba usaranda
kadang kejing apher apa yang kejing surrender but negotiation lain kata kejing pendam baik kata kejing kerang esok kampak day kejing kerang esok kerang day kejing kerang penbaik ngiru idang ke history mengitip bah ke sorkar bilak kalai kun toyak doem banyak kun UPM Tirot Singh hak treasury kebenar apa goti apa pisah kadang do arlak tega kadang buat bah kiye kang argot kiga nomor bagaimana pak lu disipai banyak kun UPM Tirot Singh omtang kata hendak kilawan nyalam baru kita ke mercenaries kita kinongnya kun kinong ilat mag bersusim dengan pisah dan kaya po Myanmar po Shan State banyak kun Tirot Singh iwal hadusya carut banyak kun hendak kipai pa apa kajing alam jumpai Tirot Singh ki klaim pendam ki ya kun baik badai lor kini kanong rem ke sorkar bilak kapak lagi siang yang ali PM Tirot Singh minyakeran nabat pi berkata kajing ekran PM Tirot Singh ulah pediang bagilah pelong hangte pos nong nongse apa persulong kila buru ka condition kajing sujing mut ba hakan di kajing ekran nyesuk nyemdai ban rakyar UPM Tirot Singh ulah bat ya kata kakulor dalam rakyar andre udah lapoy yang tei hausi usaset kelak penon kelak habagi sorkar bila kila jam yu berkila penerkang par yu kila pensong yu apa Bangladesh teng gigeran ru dia ana bu UM sok san VIP kumno mem VIP di UM nyapa sutu bu Tirot Singh dum saset hajir andre udah lapok house arrest kanong yakun juga demokrasi apa Myanmar ka Aung San Suu Kyi ka Song kum ka Song house arrest hado arp hawais nam na benta ka Jack Henry na benta ka Rilejong upayam Tirot Singh ru nado sepak kapras palai kulai usong house arrest namar ba lagi pelak yu la perkiwen biang tak hado nak la kapras pa lai pausan nyapa sutu ya kata perdo parasnam Tirot Singh uklem pendam buat henry yakun tak hado isni di bakado Kidan gege development sebab lagi ke baka KSU kalale agini gipor kajing kenrai ikut islai kemenderi kajing pendiang yang kita di check post hagi apa East Janja Hills apa Ribhoi District apa Ranikor apa Asyabari kidan kajing kenra kaleng ke priu nyok trap kemjuru asar selong lalang ngepi baka kakendai baka kakendai terek jong ni benai deputy CM jong ke jela ubasnya balang dar phone yang uang balik lelek kemni uang kani kamdai ke kamram ke jong ke kamram jo government ngong apakah government kam le ngingi haban le ya kata balaka jo kaporu lakali balik dicek ya kata kaan yu kata kebesulung ngo kalau bagi bebun ngot ki cabinet minister bebun ngot ki politician kim tiap sepang ke Interstate Migrant Workmen Act kapan kulmar kli eki kapan kulmar kli contractors kapan kulmar kli eki paiba ulasim ya kani ka ulasim dia kayak gini keran lokto ngasawat jitip sebagai nikaan ngintip adukan lu ke development kalayak badang hak ini kisaus ni bak ini kejenya ki jaga ki siu amnang baka sakot apa jelas dari kala poirus kaskor jong ki politician sapo nong basong apa nong badali parlimen hak kasoptorik jong tahu benai ngayo ko ke football prashi teng menit bat brio ko phone yang udah nominated MP jong Raja Sabha Dr. Profesor Rakesh Sinha Ufon yang awang balik pilih amni, balik biak hang yang kata karoi kapar pejala, balik biak kuat kata, gapus ngau yung yang ini kecak beri ko berpat yang kata khatsan lah, ke India ka population kalau pun lagi billions, lagi kiwan tak sikuran ni hari jengi ngila repat, hak kejekran kejengatai kalau pun sien, ulong, lada biak trek, ngaruh kloy banyak keren, siapa Delhi, good Prime Minister, Home Minister, kalau kejeng kuat ajong pi, kau ke ILP, dan tak kejeng penerung, ya keketian kasih apa ke eksidun, ngomong tapi one nginya kedua EP, ndre ngim trek su pentom promosi ke ILP. Kang ka ILP ni kuat, what I ni dah kau ngomong, kata kadi ke bagi pensau, lah kalian kasih, siapa nominated MP juga Raja Sabah. Tangan ini keketian, kuat bentukan pamit ni para do persna porok ke badan lang ni, kasna Tirot Singh, kasna Lor Shah Nyota, kasna Kiang Nang Ba, kasna Paul Makri, kadi penyai ut, amri ta penyai ut, ini kadi penyai kersoi, hangi bai, bala nak cek menrio ke kam holo kapor, ini ben lagi bakloy, ben IT la ka jong em, dah gini keketian, macam perang keluar kari, em selabu pat ke bring trap, kau beli kur kulangi baro, kublai shibun.